at a update the one ake sipua upalubanyala adita o megi batika bata megi na tena upalubanyala datik pa megi ne ake soleta da lo ake ne upaganya simudo tawenili na kasane giwela kasayone giwela dabadu batine bagi ya tilu kita wana ake upalubanyala na channel ake asimudo ne thobra soleta let da lo let bijo da lo ni li no saku sibusa yo letina ba atika pa da gala pa la ba so kha me pa la ba pho me pa la ba cream me ke no sibu atiko ga le tita dita o me ke ti da gala tin ke no tina ba pa lu ba nya da lo ki no a ke ne e do te ba pa lu ba nya lo ha ko do be na la thobe ni li na sibusa yo do ma Sibru kisayane let the colaba no a kele sula tap yo dalone okanya timido tawanili na edo dep ya ke tudi ne no komna la papa kelubanya la badu bati ko di le di ne ke dep ya ke tilo ki do mo basane la at chuma that at the bado nyo do ba no di le da bo na lo no lo ya lo yo lo no pet machu de tin mara tik pha me ge mara tita tik pha da la na me ge no mitala agila opa klu banya akhe ola da la khina te gi klase top bola na to pa ga te la de la banya lo ko bu me ko khle me ge ba ma gi tha ba ma chu bu yo thimu do ne ba de hi a shu pha bu yo thimu do ne ba de give up ba ba me hi a shu ne ba ke da pa ku lo no a kho da ne ba hi a shu de ba khela me la tho wi it era lo la de bit toller de di lo ko tu li bulo no a ko ne ya edot de ya ba ya pa klu ba nyo no tra sama kuna no le da kesot de ni ai da pa forward ni ya da me nya de ni ya da sa khu da sibu sa ya do ma la pa klu ba nya ni top yo da lo ni li no top yo ni da lo ni li ne sa khu ba sibu sipo ba ya la adana adati ka pha ba la sibu sa yo la da mi da do me ge la da thi da do me ke cha yo la ba de ga me ge ne ba sibu la no he alternate ba ka nya akle ti da mu ni ta lo no a ko da ne sibu de le ba mna ko sibu ti de le ba le ti da da si pa klu ti da he lo si sa ti da do su ma se me ge ne ti da o no he la da si do le papa klu ba nya ago me ge na basi blu ti de le ba na ti da ku ne a ko ne si po ba papa klu ba nya la ju ko me ge asu de ne basi du blu ba we papa ka ni du ba nya la kidiji do ma na a ko da ne di da la da o sa ke ma basi blu ba nya de le ba le da ku ko buka klum masilo sa gido malana le bukmani da mun bikini ki biti bukone medala bwa bwe na ya muda ko ga de la a khoda ne popa e edo hi ba yi palu ba kanya sik do kai yi palu ba nya phote na da gala se ne kwa da pa da gi sa ba sa ge bla lo si da kama su talk it because su talk it da munisa lo su talk it da ti buko na a khoda ne da la ba me o khu klela pa da ga da lo do la ka mi ke wa da di ta la ma lo pha pa nya la na ba ka ba hi sa thola ta ba ka ba st khu lo ba sa na ba ka ba st thola ba sa la na a ko ne sibu ba yi pa klu ba ka nya kella na da ga la pu ki la ba lo su ga e la pu lo si ta ma sa ko khu na kella shi ra a ko ne pa lu ba nya simu do ne malagi ke te ba si ka malagi ke te na a ko da ne a ka ne pa klu ba nya la na ka tu le na simu do tho we da lo ne li do go nyai sibu sa ya do mala praise the lord sibu sa do mala ko da le da ti ka pa ne la na Akodane de edit ya clear keep double bala collage and I would like to thank all my brother and sister around the world who pray for out loud for Korean defense e Kothule
So we are really appreciate for all your prayer and powerful. Now our current defense already take over the Burma army camp, and finally they are really safe, but injury not really know yet, but I will share and with you guys and update with you all. Now we will stand together, we will fight our freedom together, and we will never give up. We are Karen, proud of you who we are. We are Karen betrayed so many years. So our revolution over 70 years already. So at this moment, our new generation, we step up and take action, help out our Korean people back in Korean state Cthulhu. So we will stand side by side together, and we will never give up. Thank you for all your prayer. This is amazing. So just at this moment, we will try our best to help one another, encourage one another, and never talk bad other character. Also that we will share with love with the world, and we will see a good receive for God, and so in the futures, we will never ever will talk and take a talk and bad other and down or look down for other. So at this moment, at this time, for all our Korean people unite and one. Fight our freedom. Freedom is not free until we fight. And General Nadal also say that. And General, I thank for all of you, all your prayer. Again, right now, our Korean troops, defense already take over Burma army camps. So we are grateful and thanks for God for all He doing for us, our Korean front line. So pray for it. And I would like to thank for all of you, and I would like to thank my people and my friends around the world. May God bless you all, and we will keep in touch, and we will never ever give up with the Burma army, and keep pushing and keep fighting until we receive our freedom and self-determination. May God bless you all. Ako da ni ka ne sibu la papa klu ba nya thot da lo ni ba di ne na baka ma chu tho no baka ba ma chu tho de me la chela da ga la thi la ta ada ka ma da ga thi la ta ga ni ka ma de mi la baka ma gi tho da ka no ka shu baka ma gi tho ku no. Together we strong, never give up. Ka sa so ge ti ko ga. May God bless you all.